Саламатсыңарбы достор? Биз ырсынагыбызды баштайбыз. Кандай эмесе достор, биз бүгүнкү ырсынагыбыздын катышуучуларын чакырып алалы. Биринчи катышуучубуз Дониде. Салам достор. Бүгүн мен силерге ырдап берем. Шли солдаты на войну, защищать свою страну. Драться шли они с врагом, ради матушки и отцом, ради денег и детей, ради золотых полей. Шли солдаты на войну, защищать свою страну. Азамат. Кейинги кезегибиз Адиде. Саламатсызбы достор. Бүгүн шаңды болобуз. Колчал билет Сонун боюнда сени көргөмүн, шашып баядым, сени көргөмүн. Азамат! Кезекти Дендиге берели. Кол чапкыла. Достор, салам! Мен силерге ырдап беремин. Ай ezilip büttüm. Aldığım özünü küttüm. Kaydasın aldığım hazır. Sağındım özünü bugün. Azamatsın. Keyinki gezek Beci'de. Эскалаторный моё бестанем. Эскалатор очень большой и силен. Эскалатора нет, моё устанем. Эскалатор это он. Азамат! Бүгүнкү ырдашмак оюнубуз жактыбы? Анда класс басып койгула. Подписаться кнопкасын басканды унутпагыла достор.